Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah, oke. Si kuah itu surah Al-Kautsar. Ini pinangajian din suratul Kautsar. Ini dan ini terpaturun din suratul Kautsar ini. Makkiyah. Di Makkah kedua dan bacaan surah dalam Quran itu kan sendiri manggil Makkiyah Madaniyah. Ini apa Madaniyah? Satu itu kan Makkiyah. Fa Allah Subhanahu wa ta'ala inna a'tainaka al-kautsar fasalli rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Inna a'tainaka al-kautsar. Sedahulu gambar menarate. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunduk-tunduk. Urus serta pahangat Pak Iem. Waktu benda sahabat itu ikut Pak Iem. Pak ini apa yang turun si aku di sini. Binasan wa inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Urus niya apa ini katakan di pain bang ini makna kautsarin pain sahabatin Allah wa rasuluhu a'lam ini pain Rasul sallallahu alaihi wasallam in makna kautsarin ini suba di dalam surga tinagame wa Allah ta'ala para si aku umat Suba dalam surga. Hekkahan basu. Yan si suba ini nen kaada di nujumis sama. Koe hekkahan dene itu deta langit. Tonton masih kira berpindah mana bisa cek. Atainaka. Ini atainaka. Kita sedih sih dulu. Pindah. Ini atainaka. Atainaka al-kautsar. Nakahin, nung kapag sa ano eh. Ayok sabi dumi. Kapag. Yung kapinitan na si Baris na. Tinggal dyan. Kapin na tinggi. Pero. Kali dito. Yan hekkahan ini basu si nahar ini nen panatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya umatnya ko hekkahan ini kan kaada di nujumi as-sama ya hekkahan nujum tapi mana nujumin betul Yung may kawang sine kami makas maka itong bitunin. Masih tunggu saya salah. Kamamalan ng bitunin. Umusin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung mandalaan mag-agawan dito. Baik. Na ilian. May amban panagami wa Allah subhanahu wa ta'ala si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman ni mag-mi'raj, terus nakita ko sa amin, ini diffa atau ano higat-higat ano lay kinakapon ko taman musa. Ini bandalam ipik-ipik kenen be. Oh, tu si Kautsar, payamte. Niya inilan haud. Mangdalamin ini na nulen. Niyan buwanin. O sin haud de mangdalan pasal iyan pasal bitan paninin tujuh ini mahsyar. Madalang tubune. Pagka sidihan lu ban paasik surga. Pagka ahin pa sa ilaw kiyamat, ganya semme. Us elewin tapit pi sa panamalan sa siya.
na gini kayo inakahan, magsaingge miyan panas nin. Dugbang sa inyo lekkat inahajat manusia sibaya umpay ito manginom. Pagsakay sa ini, nagkiin manusia ipente pigro si haudlay asal bayat minum manamalan na mag-agyawan na pilay si haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubus men niya na magtilaw. Pinain bang ini basa yan malay na pag si sinesina makainom. Daig ko kadyang banilian gini lekkakan atong gini langgangan sa lama-lama. Sifat ng pote pemban gatas ahla min al-asal. Yan mamis pemban gula. Us dan hekkahan lu sa painte yan basul na ko hekkahan. Yan data alang ito yan ito. Naubos pag-aahin mag-agyawan ni malaihin bayan manginumin. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yun pa ni umat kun. Asal hawa bika asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mag-agyawan pili bayan manginumin. Bukan gay pa inte makajari minum lain manggil wasal. Yan idin Allah Subhanahu wa taala. Ini niya ne mian Tuhan ku umat ko pa na yun. Ubos niya ne namuhan ni gay pa nakatawhan ng kinakapit ng bulan magkausan ko kayo. Alhasil niya aman me mahrum gak pinainom pa inte yan si Elaw si Elaw nagkakan manusiain si Elaw hapusan in manusiain sampai pa inte yan sungat din umabot tuot sampai ponsot sampai sa agen-agen niya besok alam mo sa amihan na hajat berhajat mana masih imam apa itu kita inna a'tainaka al-kautsar benna ta'abin si kau kal-kautsar ini bainte suba kautsar. Ya bermakna ini kahapan nikahin. Nah tu itu takalukan sendiri ini disebutkan sebelumnya di Sahih Bukhari dan Muslim. Ini bermakna tu itu al-kautsar kana nahrun fil jannah. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Ini nambahayang. Si Tuhan ini bukan makna wanhar ya? Si Tuhan si mana dia? Apa? Balik. Si Arab. Ad-dabh. Ini sumbali. Al-asal pasal lili nambahayang kayo. Jua Allah Subhanahu wa taala ini numbali. Ini painte udhiya yun kajari. Alhasil dan kuwa man ibadat hati ilsah numbaliin. Mengikati sumbali ismi Makkah, sumbali ismi bulan haji. Kita lahat ibadat. Inna syani'aka huwal abtar. Ini makna syani'aka nabdu. Cover. Kamu. Ini mana syani'aka? Inna syani'aka huwal abtar. Di zaman Rasulullah SAW begini anaknya, mati anaknya. Ya kalau ni apa yang anda ni apa yang anaknya lillah, anaknya. Mengdalangin, ia be musa-musa ini, ia musa-musa pina kan ini anaknya, dan ini tubuh dipinain, bekat naman niya nuhin. Na makna tu siya tuwin, abtar ina bekat, al-maktur. Bennalte, ia sa miyan. Ia mabekatin dumain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia mengusaha-usahayahi. Nah itu kan dia histori ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat, sampai seluruh kiamat berhati samian ini pemurung ini Allah Subhanahu wa taala. Nia pemurung ini kawase sampai ini si syafaatul uzma. Gaya ni maka syafaat kemon kerasulanin. Painte supaya hajja binistan manusia si elo kiamat bang makasik surga, makasik surga, makasik neraka, makasik neraka. Enggak niya sa dili, malaikan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhasil na hati bekka.
misal mati anaknya, pinangga niya puli ni kinalila. Ini yan ang ban, yan hatihan sin surah ini, inna a'tainaka al-kautsar, salli rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar.